Nina bakamsimude uvele ngesiluba phakathi ke wamangisi namaqadasi sikubingelele ke siphinde sikwamukele ke namhlanje uhlelweni lwakho ke KZN News Talk osesiqikini ke sikaSimangele wakachiro namhlanje siyabonga wakaduma kodwa ke nakanjani futhi ngosuku olulandelayo usuku oluzolandela le show uzobe khona ke sihlalweni sakhe namhlanje sokhuluma ngesihloko esibaluleke kakhulu nesijule kakhulu indaba ke ethinta ugesi eSouth Africa siyazi ziningi ingqinamba ezike zabakhona ke kwabakhona last year isikhathi la ke kwakuthiwa khona abantu abeze abanenkinga bezobhalisa ngoba kungenzeka kufika isigaba la ukuthi bevalelwe khona abantu abaningi bahlushwe load reduction nezinye nje zezinto ezibakhathazayo ngogesi namhlanje ke sithe asanjelwe ke udade oyilokhuzana lapha oyi-senior manager kwa customer service khona kwa Eskom uyena uzozakhele isithombe esiphelele ngezinto esizolokhuzana onazo inkinga kakhulukazi onazo nalapho ngasekhaya uma ke sikhuluma ke ngayo inkampani ephehla ugesi eSouth Africa qhawekazi sikubingelele siphinde sikwamukele ohlelweni siyabonga sanibona sizokhuluma namhlanje nawe ngosuku engizothi libaleke kakhulu ngisho ngoba sinensuku ezu365 ugesi unganqamukanga kulandelana futhi ngakube kusho ukuthini lokho ukuthi esizweni kanjalo na kwa Eskom njengenkampani ephehla ugesi siyabonga Butusia siyayiqaja kakhulu siu Eskom unyaka wonke uphelile 365 days kungenzeka ngeload shedding siyazi ukuthi siphuma esikhathini esinzima kakhulu uma ngabe sikhumbula nje leko 2018 prior to 2023 bekunzima kakhulu kuke kwaba kubi ka generation la isiphehla khona ugesi kwenza ukuthi sidale ispace ukuthi ama megawatts akwazi ukubuyela online abe available ukuthi sikwazi ukuphakela imiphakathi yonke lokho kusisize kakhulu ngoba kusho ukuthi ama companies ayakwazi ukuthi abe nethemba lokuthi uma ngabe efika enza ama investment sizokwazi ukuthi siwaphakele ngamandla adingekayo into ke besibe esise nenkinga ngayo njengamanje indaba ye load reduction okukhona futhi uhlelo esikulo lokuthi nayo izogcina iphelile kodwa sijabulela nje ukuthi u365 days ebekade simgubha Saturday lo isiphuma kuye sesifikile kuye okusho ukuthi amakhasimende ethu angaba nethemba lokuthi siyakwazi ukuphakela ngendlela amakhasimende afisa ngayo yazi uthinta indaba ebaluleke kakhulu ukukhuluma nge-load reduction ngisho ngoba ukukhuluma nge-load shedding amathemu lawo esiwaze sesiqala load shedding kwangena bona load reduction abantu abaningi bahlala belizwa leli gama kodwa manje abalazi ukuthi lisho ukuthini ungasunderstandisa le term lokuthi isho ukuthini okay i-load shedding ila khona esingakwazi thina esingenakho okwanele ukuthi siphakele uma ngabe ama units ethu noma imshini yethu ingekho esimeni esikahle sokuthi ikwazi ukuphakela lama megawatts afunekayo uma ngabe kuyi load reduction i-load reduction sisuke sinawo amandla asuke futhi ekhona emaningi njengoba kunjalo njengamanje inkinga la ebakhona ukuthi uma ngabe ama network ethu esindelwa ngendlela yokuthi kukhona ama customer angayiwona ama customer ethu okuthi ayiconnecte wona noma kukhona ama customer ebikwa ama customer ethu kodwa ase bypass ama meter noma tempera okwenza ukuthi ngendlela adla ngayo adla over and above lokhu obekumele ngabe bayakudonsa kwenza ukuthi network isinde kwenza ukuthi ama transformer asindelwe okwenza ukuthi iqhume i-infrastructure yethu singabe sakwazi ukuphakela ngendlela esingaphakela ngayo kwenza i-overloading wena wabona imoto isindwa umthwalo so i-load reduction siyenza kakhulu ngezikhathi zama peak ziyini izikhathi zama peak ekseni between 5 to 9 abantu mangabe belungiselela ukuya emsebenzini siyayisithole kuba khona ukuphakama kweyidingo zikagesi ngaleso sikhathi bese ubona nantambama uma ngabe
abantu sebebuya emsebenzini kuba futhi nenye ipeak ngalesikhathi sipheka sigeza senza yonke leyo kakhulu isikhathi somndeni nanama TV bekuhlele kuona ngaleso sikhathi exactly yes. So ngalezo ikhathi yilezo ikhathi eziba ikhathi ezibucayi kakhulu ukuthi uma ngabe ngoba inetwork yasindela already ngoba kukhona abantu abathatha illegally already kuyaye kumele si reduce ngaleso sikhathi njobo uzwa load reduction amandla kumele siwehlise ngaleso sikhathi ukuze kungeke kube khona naleya peak engenza ukuthi uma ngabe isifike ekutheni ihigh enough kuba ne overheating ye infrastructure ilahleke phansi infrastructure okwenza ukuthi kuthatha isikhathi ukuthi siphinde siyibuyise futhi ingakho ke i-load reduction iyenziwa isuke nje iyenzela ukuthi kuprotecteke nabantu abawukhokhelayo ugesi ukuthi nangakusasa bawuthole yeah. Uyazi ukhulume wathinta indaba yelokhuzana kade uthinta i-load shedding wathinta indaba yokuzixhumela ugesi ngokungemthetho ungangena ujule khona ukuthi kanti kuyinkinga kangakanani inkinga kakhulu Butusiya into yokuyithathela ugesi ngendlela engahlelekile ngoba uma ngabe thina sihlela ezu Eskom ukuthi sizophakela ugesi kubantu abangaka ama engineers ethu akudweba phansi akudesign ukuthi le material esizoyisebenzisa la izokwazi ukuthwala amandla angaka ngoba kunabantu abangaka bathi noma sebekwenzile lokho bayenze nenye percentage yokuthi uma kwenzeka kuba khona na a little bit more ibe khona leyo allowance kodwa ngendlela okwenzeka ngayo sebe designile kanjalo kuthi uma ngabe kukhona ukuthi abantu bayiconnecta ngendlela engacacile bese masebe untshontshe bese kuba khona ukudleka kukagesi okungaphandle kwedesign so manje mangabe kungaphandle kwedesign uma ngabe imoto bekufanele ifake abantu abathathu noma abawu4 uma ngabe isifaka abantu abawu15 ayikwazi ukuya phambili ileyo into eyinqinamba kakhulu esihlangabezana nayo ukuthi after isikhathi esithile abantu abasho ukuthi sifikile endaweni aba report futhi ka Eskom bese beyayixhuma bese infrastructure ingakwazi ukuthwala i-load bese abantu abayibona abama customer akhokhayo abanenkinga ukuthi ugesi ungabisaba bikho ngoba infrastructure iyafa Qhakazi uyibeka yacaca kakhulu kodwa ngiyafuna sike siphuza amanzi lapha nomlaleli ekethe ukuphefumula kancane namhlanje uhlelweni KZN News Talk uhlelo noSiyabonga kwaKaduma sinesambeli sethu ke siphuma lapha kwinkampani ephehla ugesi eNingizimu Afrika uEskom igama lakhe ke uDade waKambhele oyi-senior manager lapha kwa customer service sikulethele naye yena namhlanje uhlelweni ukuthi ke azophendula eminye imibuzo onayo ungakwazi ukuthi uxhumane nathi lapha enkundleni zethu zokuxhumana uphinde futhi ushayele ucingo izinombolo lezi ezibhaliwe lapho ngenzansi ake sithi khulu ukuqushuyi ezitolo siyabuya futhi Sekubingelela sikwamukela ohlelweni lwakho iKZN News Talk uhlelo noSiyabonga kwaKaduma ohlelweni likaSimangela wakaChirwa esingakwazanga usibe naye namhlanje kodwa ke uhlelo liyaqhubeka sinesambeli sethu esiphuma kwaEskom uDade waKambhele ozosakhela isithombe esiphelele ngemibuzo ohlale uba nayo uyi-senior manager ka-customer service Qhakazi ngaphambi kokuba siye lapha ekhefini sike sayithinta indaba ye-load reduction sayithinta futhi indaba ye-load shedding ngiyafisa kodwa siyibhekele ukuthi uEskom ukumemezelela ukuthi ngonyaka u2027 ingasiphele nya indaba yelokhuzana yale ngqinamba sezithintile siyakubona yini kwenzeka Babuduma ngibonge ngalo mbuzo siyafisa so Eskom ukuthi i-load reduction kube khona isikhathi la iphela khona sikumemezelile kumenyezelwa kahlehle uminister wethu ka Department of Electricity and Energy uDokotela uRamkhupa ukuthi kuzoshaya u2027 isiphele nya i-load reduction onke ke ama province abusy ka Eskom enza uhlelo lwama smart meter replacement si replace wonke ama meter akhona ngoba
indlela leyo ezosiza ukuthi size sifinyelele la esesithi khona i-load reduction iyaphela. Asisiza ngani ama-smart meter? Ama-smart meter asisiza ngokuthi siyakwazi ukulawula kangcono okwenzeka kwi-network. Siyakwazi ukuthi sihleli kuma-control room, sikwazi ukuthi phakathi kokuthathwa kogesi, phakathi kwamandla ama-network anda siyakwazi ukuthi kwenzeke kangcono kanjalo. Nalapho ugesi uthathwa mahala khona siyakwazi ukuyibona zonke lezo zinto, okwenza ukuthi ke kube lula ukuthi singathi load reduce i-network yonke, kodwa sikwazi ukuthi sihlele kangcono. Ngeke sayidinga i-load reduction uma ngabe sesi 100% smart. Sizokwazi ukwenza izinto ezenza ukuthi kube khona ibalance engconywana. Ngaphezulu kwalokho uhlelo esilwenzayo njengoba nazi ukuthi siyawa maintainer ama network ethu, okunye sinalo uhlelo lwe free basic electricity esifisayo ukuthi abantu noma ama customer ethu bangabe bona ukuthi afola under i-definition ka indigent noma behlwempu bakwazi ukuthi beze ngaphambili basho bathi siyacela ukuthi singene kulolu hlelo logesi lwamahala. Lokho bakwenza ukuthi umuntu angabi nesidingo sokuthi athathe ugesi mahala, kodwa athole loyo free basic electricity awuthola every month. So siyathanda ukugqugquzela ukuthi uma ngabe ufola under the category of umuzi ohlwempu noma you are indigent, come forward kamasipala wakho through ama councillors enu ukuthi nikwazi ukuthi nithi register ukuze sikwazi ukuthi abantu mangabe bethi abanawo ugesi bangawuthathi mahala kodwa bathola free basic electricity. Siyathanda ukugqugquzela lokho. So by the end of March 2027 sizobe sesifikile kwigoal yethu esesihambe kakhulu kuyo ukuthi kungabi khona i-load reduction at all. Uma ngabe ubuka e-KZN as it is, ama network ethu sithe masiqala ama network ethu when we started the financial year last year, ama network kade undergo load reduction aw 193, kodwa la sikhona manje aw 88 ama network out of that asesusiwe ku load reduction, okusho ukuthi between now and the end of March 2027 sisalelwe 105 networks esizomkhipha kwe load reduction. I think uzovumelana nami mangabe ngithi sesi halfway. Maningi ama customer aseshoyo ukuthi awasekho ku load reduction ngenxa ye roll out lesiyenzayo yama smart meter nokuthi ama customer ayaqala ukwenza kahle. Ungaphinda nothi ukunaba kancane ngayi smart meter limsiza kangakanani mina njengekhasimende kakhulukazi, ngoba ngitholile ukuthi ngasohlangothini leno linilekelela ukuthi ningwazi ukubona ukuthi okay uma sihlele so5 uyedwa kahle kahle ongakukhokhela ugesi. Babduma i-smart meter lisiza kakhulu wena wabona i-smartphone uma ngabe une phone yakudala uyazi ukuthi i-smartphone ikwazi ukwenza okuningi nokungcono kunefone yakudala. Iqiniso lelo. So uma ngabe une smart meter uyakwazi ukulawula kangcono ugesi wakho kwakho, uyakwazi ukubona i-consumption, uyakwazi futhi ukuthi uyibone izinto ezidla kakhulu ugesi mhlawumbe bese uyayilawula kangcono ngaleyo ndlela. Siyofika futhi isikhathi la sikwazi ukwenza okuningi ngoba usuna i-smart meter uzobe usukwazi ukwenza okuningi esikubuildayo njengamanje ukuthi kube ama services esikwazi ukwenza ngoba une smart meter. Engeke ngikwazi ukusho manje ngoba siyathanda ukuthi kufinyelele leso sikhathi kube ukuthi sisaxoxa futhi. Ake sibheke ibanga esenelihambile ukwenza lo msebenzi liselingakanani kusukela manje? Ngingasho Babduma ukuthi ibanga esesilihambile lide kakhulu. Uma ngabe nje ubuka ukuthi mangakhi ama smart meters esesikwazile ukuthi siwashintshe angaphezulu kwesigidi, siya eyigidini ezimbili manje. Uma ngabe ubuka izwe lonke, uma ngabe ubuka la sikhona eKZN sinama khasimende ethu prepaid aw 1.2
million ngaphezudlwa nakalokho kodwa sesiyafinyelela ku 500,000 ama smart meter esesikwazile ukuthi siwashintshe so ibanga esizolihamba selilincane kakhulu okusho ukuthi sizokwazi ukufinyelela kulo 2027 inyanga kaNdasa ukuthi sibe sesiwafakile wonke ama smart meters sifuna ukuthi siwafake njengoba kade ngishilo ukuthi siqala kulama network anenkinga zokuba ne load reduction njengamanje ukuthi sikwazi ukufinyelela kwi goal ka minister yokuthi kube no 100% no load reduction by 2027 March njengoba sengishilo ukuthi 88 of ama network KZN sesiwakhiphile kwi load reduction of the 193 sesisalelo 105 networks la ekumele sifake khona ama smart meters khona siqedele ukuze nawo aphume kwi load reduction completely. Lo esinaye njengamanje ohlelweni unkosikazi uDade wakaMbele oyi senior manager kwa customer service ngaphansi kwenkampani ephehla ugesi eNingizimu Afrika uEskom uzosikhanyisela ke ngezinye zezinto njengababukeli esike sibe nenkinga nazo uma ke kuthintwa indaba kaEskom nesingafisa nje ukuthi sicijwe ngolwazi oluthinta uEskom ukuzona ungakwazi ukuthi ube ingxenye yalo lohlelo ngokuthi ke usithumelele umyalezo wakho enkundleni zokuxhumana uphinde futhi ushayele kulezi inombolo ezilapho escreenini igama lami nguSiyabonga Kaduma ke siphuza amanzi siyabuya futhi nohlelo. Asipinde sikubingelele futhi sikwamukele wena kaPhungana Makeba uhlelo lwakho iKZN News Talk uhlelo noSiyabonga uBlessing wakaduma esigqikini sikaSimangele wakachiro namhlanje sinesihambeli sethu esiphuma kwaEskom unkosikazi uDade wakaMbele oyi-custom noma ke oyi-senior manager lapha kwa-customer service ngaphansi kwayo inkampani ephehla ugesi kuleli Eskom sikhuluma nje ngey'ngqinamba ey'ningi load reduction load shedding nezinye izinto ongathanda ukuthi uzazi uma kukuthi ke wena uhlelo lufice selokulesigaba uzokwazi ke futhi ukuthi uthole impinda yalo uhlelo kulezi izikhathi ezibhaliwe lapho escreenini uma sesiya lapha kwisigaba sokugcina sohlelo kuyisegment yethu yokugcina ngiyafisa sibheke ukuthi ama challenges sibheka izinselelo kakhulukazi enibhekene nazo nini kwenzeni lo msebenzi njengo-Eskom. Babuduma ngicela uqala ngibonge sisebenza kakhulu nosonkontileka sifike emphakathini sizokwenza lo hlelo lwama smart meter okufaka ama smart meter house to house siyangena emizini siyafika senza ama customer engagement sifike sikhulume nabaholi beyindawo ukuthi sibelu siyeza sibonge nje kakhulu ukuthi sisebenzisana kahle kakhulu nabaholi beyindawo ukuthi singene sikwazi ukufika emizini abantu abamakhasimende ethu bayakwazi ukusivulela singene senza ama smart meter replacement kodwa kukhona indawo la esifike sibe nenqinamba khona singakwazi ukungena kahle kwenziwa izinto eziningi sifike singakwazi ukungena kahle singakwazi ukufika khona senza ama smart meter replacement nama contractor ethu esuke sinawo esicelayo nje emiphakathini ukuthi isilekelele kulokho ukuthi uma ngabe sizoba nenqubakela phambili esifisayo sonke siyafisa ukuthi uma ngabe sesifikile sesishilo ukuthi siyamemezela ukuthi siyacela ukungena emizini ngemizi ukuthi sizokwazi ukushintsha imitha elidala sifake smart meter ukuthi basivumele singene asenze lutho ngaphandle nje kokufaka smart meter. Before siya phambili ngisacela ukubuza la angazi noma ke wathintana ngaphambilini siyeza yini isikhathi la ama meter amadala engasazosebenza khona straight mase sekungenela amasha ama smart meter mhlambe kuthi ugesi awusawuthola ngoba ukakashintshi imitha lizosebenza lizohlezi lisebenza kodwa angeke lisebenze kuleli zinga esifisa ukuthi lisebenze ngayo angeke ukwazi ngoba phela sikwi era ye modernization ye technology kushuthi kukhona abazosalela ngemuva esingafisi ukuthi kube njalo siyafisa nje ukuthi sicela ukusebenzisana nama customer ethu ukuthi sifake ama smart meter. Thina njengomphakathi eliphi iqhaza singalenza ukulekelela uEskom uqeda le ndaba ye load reduction? Ngiyawuthanda lo mbuzo babuduma ngiyabonga futhi ukuthi ubuze. Sicela
ngoba sisemakhaya sikhulisa izingane siyafisa ukwenza kahle siyafisa futhi ukuthi sibe isibonelo esihle kubantwana bethu izinto nje siyifisayo ukuthi senze kahle ugesi uthengwe imitha lingakokotelwa uma ngabe kufika umuntu endaweni efika ehlala akakhuzwe uma ngabe ebiza uRasta noma umfana othile ukuthi amdonsele ugesi ngentambo enibonayo ukuthi akusiyona intambo yaka Eskom le ayikhuzwe zonke lezo zinto uma ngabe ubona futhi ukuthi la ekhaya sihlwempu thintana nekhansela lendawo uregister for FBE free basic electricity ugesi wamahala ukuthi sibafundise ukuthi ama services ayakhokhelwa siwakhokhele uma ngabe sibona ukuthi singabalansisa ukuthi ugesi uma ngabe singakwazi ukuthenga ubemningi sibalansise ngokusebenzisa ezinye izinto ezifana no gas nani sikubheke futhi ukuthi asisebenzisi kakhulu ugesi uma ngabe singekho isidingo masiphume eroomini siyacisha sisazolwenza nje ukuhlela ukuthi sibuye sikhulume ukuthi singenza kanjani ukuthi songe ugesi ngoba uyongeka ugesi iqiniso lithi kakhulukazi lokho ngikushisa ukuthi mesikhuluma lapha nge-load reduction nicishela labantu laba bayathinteka lemphakathi esuke inabantu abaningi abazixhumele akuthina sonke esingawukhokheli nesizixhumelayo siyambona kuRasta njengamanje useyazi uxhuma ngendlela engekho emthethweni simbikaphi senza kanjani bamsana nawo Eskom ngiyabonga babdu uRasta asim report kukhona inamba yaka Eskom ucrime line okwaziyo ukuthi ufonele kuyo ube anonymous inamba yakhona i0800 11 27 22 ngiphinde futhi u0800 11 27 22 uyakwazi futhi ukuthi usithumelele uWhatsApp kuleyo Eskom crime line ethi 081 333 3323 WhatsApp ku 081 333 3323 Kusukela niqalile ukusebenza nifaka lo hlelo lokusebenza ngesimanje manje load reduction iqiniso lithi kade niqalile nani nenza indlela zokuxwayisa umphakathi esemsakazweni amaphephandaba esenkundleni zokuxhumana ngokubuka kwenu uyazwakala yini umyalezo emphakathini nelibona ushintsho siyalibona ushintsho eindaweni eziningi noma kukhona ukudembesela nokubuyela emuva kwezinye indawo kodwa kakhulu uma ngabe sisendaweni sisebenzisana nabaholi bendawo abagijimayo nabo siyakwazi ukuthi sisebenze kangcono kulezo indawo siyazama futhi ukuhlela ukuthi sikhulume kuma educator forum sikhulume nothisha siyafisa futhi ukuthi singene nakwezinye indawo la sizoba khona neinfluence khona kodwa ushintsho siyalibona silibona ngani ngoba siyayinaka indawo sesiyile kuzo sibuka ukuthi before sifike ama buying patterns abethi uma ngabe sesifikile after sibheke futhi ukuthi ama buying patterns asethi manje so kuningi sikubonayo okushintsha kubonakala kungcono zikhona indawo la kungekho ngcono khona nalapho futhi siyafuna ukuthi sisebenzisana naleyo mphakathi ukuthi kushintshe unomphela mhlawumbe lakho sesiliguqisa uhlelo namhlanje umyalezo nje obheke kumphakathi umyalezo Eskom esifisa ukuthi siushiye nababukeli ukuthi siyabonga ukusebenzisana kahle siyabonga futhi ukuthi sibekezelelwe ngesikhathi se-load shedding esesiqede unyaka ingekho load shedding siyafisa futhi ukuthi siqhubeke sibambisane sibonge ukuthi siyabambisana kakhulu ukuthi kufika isikhathi la i-load reduction isiphelile 100% sifisa ukuthi silihambe leli banga together siyiningizimu Africa angeke sikwazi ukwenza sisodwa siu-Eskom Keziseni igama lakhe unkosikazi uDade wakamBhele oyisenior manager kwa customer service
ngaphansi ke kwenkampani ephehla ugesi eNingizimu Afrika u-Eskom besizokhanyisa nje izinto eziningi eziyingqinamba esibhekene nazo nezimbuzo esiyaye sibe nayo ke ngo-Eskom nangogesi nje eNingizimu Afrika nje owazi ukuthi impilo yethu kakhulu isincike khona uzweleke lapha izinto esikhulume ngazo mekuwukuthi manxa manje ufika imanxa ulibuka manje uhlelo usuhlangana nathi sekunyuka amagama awukuphinde futhi ubambe impinda yalo uphinde futhi usithinte nalapha enkundleni zokuxhumana inkulumo ke ayipheli manje iyaqhubeka nasenkundleni zokuxhumana igama lami nguSiyabonga Waduma bengihlele isigqimi sikaSimangele wakaChirwa siyalivala la uhlelo.